Kuke kwaphuma ilist yengoma ehamba phambili kumaskandi lapha ku-Facebook. Ihlala iphuma-ke ilist, kodwa ilist ezophuma ku-Facebook, kuma-group, ama-page, ku-TikTok, akuphumi into ezobe ifeva uKhuzani. Kukhishwa lento le okubonakalayo kodwa hhayi mhlawumbe uKhuzani akekho. Kwakuvezwa ingoma ehamba phambili laphana, kwenziwa i-top 6 kuphela because wakwazi ukuthi ingoma elandelayo kaKhuzani. Kodwa isiboneke iy'ngoma-ke ey'hamba phambili ngampela. Nansi yokuqala phezulu, iphuma nge-9 August, Paris, Mthandeni SK featuring Lwandle Nkulu na 28,844,000 ngaphezulu. Kulandela kaGatsheni Hit After Hit 13,942,000. Kuhambe kanjalo kube umfana omncane Mafikizolo ingoma kaShwi eyaphuma ngo-2004. Iy'ngoma ezine-impact-ke la yizo lezi ey'ndala ngoba zaphuma lesi sikhathi sesenzima uku-stream-a ingakadumi lento. 1 ingoma kaShwi eyinkinga. 2 ingoma kaKhuzani eyaphuma ngo-2020 kuzohlonsa unyaka ethi Ijele, 29 November 2020. Kwangakakhulunywa kangaka ngama-streams, ama-views, kwakuyinto nje owayijabulelayo ukuthi lokho ukutholile. Alright, asikho-ke lapho okuveza nje ilist ukuthi nale list okuvelwa ngayo uKhuzani efalela ngaphandle yiyo le top 9 le. Zikhona nezinye iy'ngoma ey'khona wanibonayo ey'bambile ekugcineni uMayidololo, uMjolisi, right. Nansi-ke indaba engiyona, Ijele laphuma ngo-29 November 2020. Ijele lenza umlando kuze kube namhlanje. Ijele lisenza umlando. Ijele lavula iminyango eminingi abantu abasebey'tshela ukuthi ngeke isavuleka. Ijele la-create i-history after history. Ingoma yayitrenda le eyayihamba phambili ngalesi sikhathi isawubambile namanje umlando. After isikhathi esingaka sebestreama kangaka abantu sebekwazi abantu ukuthi benze izinto zenzeka, kodwa le ngoma iseselaphana kwi-top 6 isaphusha namanje because uKhuzani lo muntu ohamba ingoma zakhe ziyalingana. Ayikho ingoma kuthiwa iphambili kakhulu enye iza ngemuva. Ingoma kaKhuzani ziyalingana. So kuyamangaza ukuthi after all this time le ngoma isayibambile laphana, noma sekuney'ngoma ey'sanda kuphuma oku-stream sekudlisa kangaka. Angeke abantu sebekhipha ama-EP, abantu manje bakhipha ama-single, double single. Abantu sebephusha leyo nto leyo. Kwi-album iy'ngoma eziwu-13 abantu bakhetha iy'ngoma ey'mbili baphushe zona manje, right. Angikho-ke lapho. Yilokho bengifuna ukuveza ukuthi Ijele akukho abantu abokukhuluma ngalo likwenze konke. 2020 November 29 la ngoma ifika yenze imlando and yahlala isikhathi eside iphambili. It's fine, bafika-ke abanye baze badlule. Yonke into idala ukuthi ngesinye isikhathi kufika omunye enze kancane. Okay, size la Mayakayaka, album kaKhuzani le yayithi Alibona Icala, yayiphuma nge-1 December 2023. iRasta elalingayifuna kuyibona into ethi Khuzani kulowo nyaka loyo liyiphusha ngayo yonke indlela. Waphinde kwavela into ka-TikTok ukuthi khona iy'ngoma ezokhishwa ku-TikTok ngesimo sakwa-Universal nokubanga ukuthi kumele kubhadalwane. Yaphinde yalimala kakhulu. Nabo abantu bayenzela phansi ukuthi bengayistream ngendlela ekuyiyona. Bavumela umfana nethimba lakhe libolile. Bavumela nje imigodoyi ukuthi abantu ibalawule, ibatshele imigodoyi ukuthi yena le ngoma iyabheda. Le album one of the best album le. Enye ama-album a-best Khuzani awakhiphile amnandi kakhulu. Yathi abantu bayibukelela le album bayiyeka. Ingoma lethi Mayakayaka ithi 1.7 million manje. Yayinkulu kakhulu le ngoma, yayinkulu. Le nethi Angidlanga Ney'ngane nale zihamba side to side, akunamehluko. Kodwa abantu bakutshela ukuthi le nethi Angidlanga Ney'ngane imnandi kakhulu. Yes, ngiyavuma. But now there is no different. The way uThibela ingena ngakhona kuyo le ngoma le exactly nakule ethi Angidlanga Ney'ngane. So singakuvumeli kwesisikhathi ukuthi silawulwe abantu besitshele nani nizwe nilalele nize nivume ukuthi le nto le injengoba injalo. One of the best album
le emnandi kakhulu, kodwa abantu lokho abakureyalizanga and abakubonanga ngoba bavumela ukulawulwa abantu. Asithembe ukuthi nesithamu abantu bayobona ukuthi inonsense uma bezama ukubakhonvinsa ukuthi into ethize uKhuzani right. Nisale kahle, sizodibana ngokuzayo. Bengifuna nje ukudlulisela lokho, ngiyabonga.